okutongoza omurimo gw'okwombeeka oruguuto orurikwingana kilomita 12 kukozirwe omu mwezi wa RDC wa Kanungu ime magezi obwabaire ajwekire minisita wa ICT na National Guidance Dr. Kulisu Baryomunsi. Oruguuto oru nirutandikira omu kyaro kya Katagira-mizi rukwata omugomboro ya Rutenga, Mpungu, Kinaba, Kayonza hamwe na Kanungu Town Council. Kwihensia nabaho tatakabona yabaga ruguuto kukato kutakija ya rambura ya jangu naza kandi twashobora kumotoka zizayikiraha batangiye gukora abaturage tushemerirwe emotoka neza kugumeje tushanga hamusiri kabeje zishanga hamusiri hati yakabeyi keyonje. Abatura nibagira ngo minisita wa ICT akabaraganisa kukora oruguuto oru ahanyuma yo kushangana batwara abarwire mu ngozi ahabwo kubura ebyengyenda. Kandi twashemererwa ako twentokoronamu emotoka zanga kurabanaho mwebale kulebuza omulimo gwanyu kandi obundi buntu bumwe butwareba Simon Taturi niyo ngo kunagambe hali aho kwigura bakora karuvate ibagikora murengo basiga bigura mizi garagira ki garatahamu. Ezindi nguute zirimo zikorwa harimo Rwamafuga, Ahanturo, Kisharara, Hanturo, Mafuga, Ruguso hamwe na n'izindi nyingi. Amakuru agagashakwa Hweza Wilfred.